Hai teman-teman, kembali lagi bersama Owen di sini. Yuk main penta umpet sama Owen yuk. Nanti Owen bilang tutup mata, tutup matanya ya. Owen sembunyinya 3 detik aja. Kalau udah 3 detik, teman-teman buka matanya ya. Yuk, dimulai yuk. 1, 2, 3, buka matanya. Pintar sekali teman-temanku bisa menemukan Owen. Kalau gini caranya ke level 2 yuk. Ke level 2 ya. Nah, udah di level 2 nih. Yuk tutup matanya lagi ya. Owen hitung 1 sampai 3. Oke. 1, 2, 3, buka matanya yuk. Wah, pintar sekali teman-temanku. Padahal Owen udah sembunyi yang paling bagus loh. Ya udah deh. Owen pamit dulu ya teman-teman. Bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah teman-teman. Makasih udah mau main sama Owen. Mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday.